sherehe. Itũra-inĩ rĩa Sachangwan barabara-inĩ nene ya kuma Naikuru guthie Eldoret nĩkuo aikari andũ a bamĩrĩ ya arĩa mahĩrĩire mũtino-inĩ wa mwaki mwaka-inĩ wa 2009 hamwe na anyiti itemi angĩ maũndũ-inĩ megiĩ ũmenyereri barabara-inĩ magomanĩte hĩndĩ ya kĩririkano kĩa arĩa makuĩrĩire mũtino-inĩ ũcio. We have decided to come together as a multi-agency team from the non-governmental organization, the county government and the national government, including the community, so that together as stakeholders we can be able to raise awareness about the road safety. Nĩ hĩndĩ ya igongona rĩrĩ a Kenya mathingatĩtwo kũgĩa na ũmenyereri barabara-inĩ nĩguo gwĩthemana na mĩtino ya barabara ĩrĩa ingĩhĩte bũrũri-inĩ. Shirika letu la Msalaba Mwekundu limekuwa likirespond katika majanga mengi ya ajali, na tunasema ya kwamba ajali nyingi ni zile tunaziita human behavior led. Enda pole pole, panga masaa, tunaenda muda wa festive season na watu wanatokelezeaga Friday wakiharakisha, wakilewa kwa barabara, wanasababisha accidents. Please avoid alcohol na pia tokelezea mapema. Kufikia wiki ijayo utaanza kuona kwamba tutakuwa katika barabara pamoja na National Police Service. Tumepanga ratiba muhimu pamoja na RTO Madam Sara, ambapo tutaendelea kuhakikisha kwamba usalama barabarani unadumishwa. Onaguo mũingĩ nĩ ũrĩtio kwagaga gũkiraga rĩrĩa mona matereba makĩagarara mawatho ma barabara. Raise your voice, not your speed. Inamaanisha ya kwamba unapotoa sauti yako ya kutoa wito wa usalama barabarani, unaweza kupunguza maajali katika barabara. Ile pumps zimewekwa kwa hiyo barabara, ile pumps nyingi zimewekwa hapo na runway zimewekwa na signage imewekwa kwa barabara, imeweza kureduce accidents nyingi ambazo zilikuwa zinafanyika hapa. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Sachangwan, Moro kaũntĩ-inĩ ya Naikuru, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njuguna.